Karbi Student Association a hinpen kebang deng ka Charlie Bom atumaphan free coaching an parta education awareness program amai kedeng pon. Dipu Police Station ka Parlo, Dipu First Police Point along. Ilina drugs matera kia hormon ke neblong lapen bang niya bang pu police ari deng ka Chingnang. Ihum bolero pick up kang huat heng pipen pen forest atum kinepon. Arko ini phai thom ke barni lakhain ko ra trok dor baguri constituency ang kang pi deithor dihuri lem salong iam kang gora kiling kahumri dam. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen. Dipu Police Station ka Parlo, Dipu First Police Point along. Ilina drugs matera kia hormon ke neblong lapen bang niya bang pu police ari deng ka Chingnang. Ka Chingnang cek bang hini abang phomen Chandra Sen artaning kan tikebra pho asar buramen kalitang kanasyam arong Jhalawar Rajasthan. Lapen inu da bang phomen Dhirat Solanki asar buramen Dhanrat Solanki arong District Jhalawar Rajasthan pusi bang thekpon bang sosai patir pipon SDPO Jondas Bokajan SPOC Dipu lapen staff laan chotakali 20 Battalion CRPF Birla Ruatum Chirap Chitu Dumsi bang sosai dengpon. Karbi Student Association a hinpen kebang deng ka Charlie Bom atumaphan free coaching an parta education awareness program amai kedengpon. So Chengthenta constituency ke Parlo Rongmong we Karbi Student Association inglong pho arupi a hinpen non ka Charlie Bom kebang deng atumaphan panong PC free coaching bipon. Lapen labang so coaching ki bipon ke Karbi Student Association claim bang atum. Ning ke mepen Rongmong we arat atumta theknang ji pumathasi alang litum chipaduk ponlo. Lapen Rongmong we Karbi lo Charlie asong pen misen result ke banji aphan pusi bang so jai mek deng ponlo. Labang so maya long alihiaman pen Rongmong we Police Station OC Jivan Marak Longwar Santeron Rongmong we Kuthuri Forest Beat Officer Dorsing Kramsa Social Worker Birenteron Rongmong we Municipal Board Ward Commissioner Ajit Tokbi Clear Dab English School Principal Arun Tokbi Rongmong we St. Paul High School Teacher Lapen Angpata Ongdung Manteng Kido Alukia Tumchitong Dulsi Misen Hibisore Pidun Labang so maya long pen Rongmong we Police Station OC Jivan Marak hinpen child marriage ata kijum hekpen osumara tumachor ka chiri ington nangpo jongsi dokok pulute sorkar pen kapin khadaron ateng law and order aron ipathik pon osko aron ateng tangsaya long sumdun der tahai kasi pachini lapen achire meka kinang sot ti hui khan chini tekang KSA inglong Rongmong we head branch amai khwa ke hai sumindaring ki khan patuni tekang ke bangso free coaching lapen awareness program kibi ponang kok lake non ki thormi osumara tumaphan anparta non mitrika satlang ke tokpen mesen result ke pawan PG anparta an sosiasong kengkam kachijor dun thegya phan mathasi bangso mai bi pon lo pusi klardak pen than pachini pon ahong lo pini langnam lo pulang te pinangan ningkan dak long high school long free coaching kibi on pe ani dingol sini tumatha lo pining sengkan bang tong sekot pen del lui lo sisteme ni tumbor ipon lo pini labang so free coaching kibi pon dak rong high school mate dak non kachali bom samato si langnam lo te big pick pinangan ningkan pen ningkan cap ba ningkan klini pen langnam te non an mate non ke dam olon ningkan klini lo same misen ang thek result ke mana bede silai ni tu matha dam lo je kucing bang bipon bek nangko sini tu ni pater bipon si dak rong we kese head banten nang lok ado we rong ora brand sameng cerap dun lo si na bang ni tu pater bipon si bipon tangten nang tung koson lo ke matha pon je pining si bipon chojima manten ke RG gedinga phantan nale tu matha pon nil tum pining pen mang pon lo je mo ke bang ji bom sengkan bang ke un an prapjin pen ning chiklo joni jon thom prang pen sili tum bipon bomo pusi Cisikpon. Tangten nang tum nola so free coaching ki pon ji gelan nang tum ko pipia subject lo ke jong pon ge. Jasemet ke tum langdam lo asame mujom puamat ni tum English bang bigi buchini lo lake 100 price lo lake asi English subject bipon lo
lapen maths mathematics lapen aku jong sini tu pini penang bom singwai tu aku non subject si jok konsep science sama kelas subject ke thoma je semet mang itu sungpon non mana le tum free coaching ki pipon ke mathematics science lapen english ason hase jong pon no tangte nang le tum da bangso school long mate non penangan high school do labso school long nang le tum visit dam banji to heri baki subject mang ke mesena satlang wanji result wanji pula som sinang tum matha dum la bang tum cema thalo je pining la free coaching bilo pot tum mesenang thek mate satlang result keman meseni pusini tum ning kitedam chorolo ihum bolero pick up pang hua theng pi pen forest atum kinepon pirthia long alira chama phan na pen environment na phan pulote theng pi ta kinang sot sita nona por ke theng pi theng phang vir thaya son si thekon long son si pinang ana dima long mate area long theng pi kang hua sai kang ton te pina jok ke dam tang ni phain khora sir ke barni por 5 clear por malom rongmongwe kuthuri forest bit ke parlo harmoti livesi colonia long ihum bolero pick up amotor kang hua theng pi pen forest asai khiatum kinepon garia number AS12BC 4039 pusi pangthek ponlong pherangke atum kahumri da mahu rongmongwi kuthuri forest bit officer longwar sonteron lapen rupon sing terang atum nang than pachini duna tengke DFO SCF sar tum kapin phat pona tengsi dolamara range lapen parku pahar range anparta hardi bari bit atum pen joint operation claim ponsi thengpi kang hua gari thengpi pen ne ponlong lo bangso sai ke deng pon bomahut rongarat lapen VDP atum cherap chitu dun si misen pen sai pachun pon lapen than pachini pon komatnya bang phatum jongsi son thak hengpi kang hua sai jongsi klem bom lang pulotang te kang tom je phan sodak pen pachini lo pusi de tari dun long 29 adap lo 28 lo 29 adap around 2 am majini adap molom se tum liposi kroni pen so thingpi pen pen ni tum na recover lo apen ni tum official procedure time itu madang itu custody lo one so early mat 2 am molom around 2:30 molom lo itu madakan kecil ak kemalong lah tangte la so I think pi mate la so gari ke nang non tum official ben koson lo kaman thapon ke lage pasit de jiba madang ke nang tum la so think pi mate la so gari phan ke loop lo jiba pine la son thaga system dolang ke loji pukan ni tum dapen ke lo ne lo tum already la season lo la penoi tum report ta tum prepare bom lo tangte nang tum dak heri jongjung dak nang tum bit pen tong la so ka bangke information long men tong ke endama manak nang tum komane pen so ka cerap pen si so ka mangi claim pon ni tum la rong so tum cerap chitu pen information lo la pen tum ada do join do ni tum ada headquarter dolomara headquarter range staff do la pen ke Haldibari do la pen ke ni tum ada la pen baguri staff parkup staff do ni tum so join pen si tum cerap itu pen wanung lah lapian aku nili Islamnya itu nada curu kantung mang lah itu public support ke dua ini pen sini itu lah so I think kita menarik ke warung lah. Nanti lah so think pi bang thanik theki minimum kana baga kibi doje. Lah ke nama market ni itu oh 45 kb kan doje. 550 gitu Nanti aku langsung thak mana nang letum ke claim ji kuan parsik ponji langsung teman hadam doma. Oh lah kan ini tu non proses pun bom lah pen lah ke unton teh ni tu pen pun bom jila. Lah pen aku clear si message pi untung mana lah je. Baca itu ipan, gak usah kemana lah so kamu involved di bukan dalam itu lah kayak kamu dan kecepatan ujian di mana itu kenon ke tempon bompo lah pernah so kami di tempon pompe pernah lang tu pernah kirot lasan dulu sampai kangton sih kenang tu lah kaya itu karbing long ke lasan rot bom lo puluh tante mau ke ani ke orang por ke bejat tu itu lah data hari kelos dulu masih itu sohormu koson si kangton jima lagi alang tum mana matha parsi ponang po alang tumta lagi klembe ke tumta itu mana office higher office Pinia berta kalau puan se kangton iglo ajo kemi kardong